Već pri prvom kontaktu mislim da sam imao onaj osjećaj koji su imali ljudi na premijeri filma Braće Lumière 1895. godine u Parizu, kada su mislili da će voz sa bioskopskog platna da ih zgazi. Samo ne tako drastično. To je osjećaj potencijala i mogućnosti koji će nam doneti virtuelna stvarnost. Iako je akcenat na igrama, ovaj uređaj je napravljen sa širom primenom na umu. U demoima koje smo probali, slikali smo, sklapali delove mašine, proveli malo vremena i u kuhinji. Uz prave programere umetnost, dizajn, ali i oblast putovanja, pa i druženje sa prijateljima, transformisaće našu stvarnost. Više nećemo biti zakovani za računar, bit ćemo u igri kao nikada do sada. Aktivni sa kontrolorima u rukama ili nekim drugim pomagalima bit ćemo i fizički akteri, koji neće samo pritiskati dugmiće tastature, doduše u okviru prostora koji obuhvataju senzori na stalcima. Ovakav uređaj mora da pokreće i jaka mašina. Osveženje displeja kacige je 90 frejmova u sekundi i za optimalan rad takvog uređaja potrebna je jaka konfiguracija sa makar i5 ili poželjnije i7 procesorom. Preporučljivo je 16 GB radne memorije i jedan od novih modela proizvođača grafike. To mi nije upravo. Jo, koliko sam se iscimao.